Ki te tonga o Tāmaki Makaurau I Naia nei, hei tā ngā ringa raupā o te marae o Papakura e toromi ana rātou I te nui o ngā tono kia āwhina rātou I ngā whānau o te takiwā. Hei tā rātou neke atu I te whetū tekau whānau, ia rā ka tono kai, ka tono āwhina rānei ia rātou. Nā wai tēnei āhuatanga I kino, kātahi ka kino ke atu I te tainga mai o te kōwhiori. Aneira, a muri wai hei. Kua noho tēnei kui a Sophie Bristow ki roto I te hapuri o Papakura mō ngā taurua tekau. Kua kaha tautoko te mara I aia me tōna whānau. Kaha pā mai taua ma te uritaki te whānau hapori ka mōhio, mātua mōhio tēnā. Kua kitea whānuitia e te marae o Papakura ngā taumahatanga ki runga I te hapuri nei. Engari rā I ngā wiki kua pahe mō ka pā mai te taumahatanga ki runga I te marae nā runga I te mitimititanga o ngā rauni tautoko. The pressure was on to respond to the need, and I can't tell whānau that, look, we can't, we haven't got enough kai for you, or you didn't make the first 60 cut. You know, those options weren't real for us here at the marae. Kua ngā wero kua kitea e te marae, I whai rautaki kia mahi ngātahi ki te taha o ētahi hokomaha, kia kore e mimiti haere anō ngā raumi tautoko. We're into a bit of a nice rhythm now. We've got New World Papakura supporting us with, I think, about 30 parcels every day, Pack and Save that are supporting us with the other 30. And if we get over that, we tap into our food bank supplies. So we're finding a system, we're getting our rhythm in and managing at this stage to keep up with the demand. Engari rā mo te taumahatanga, me mahia tonu I te mahi. Ia te rā ka mahi, ngā mahi hei hāpai. Pēnei ahau, pēnei a tātou katoa, te whānau. Mahia te mahi kia ora pai ai te hauaro o te hapuri. Muri wai hei, te karere.